na me wo problem kesiye ase aha me ache wo problem ana wo problem kesiye me wo kesiye pa ayasem yentio me problem ni say me was spiritual marriage na ade we edi me nya che aha me ma me ye bibia yenye yie me sika sem majuma ma ware be ma me ware ne kra say spiritual marriage oni ku be ma no tama me kuni wuye no na me nim say bibi kra sa wo hono mo a eku be ma no because o yare be 1 week into 1 week ni pe na be ma ni fimu me kra na me dwen wa me nte ase because me kra me hu bi da say bibi sa na eku no but o te ase no na sa de ne koso ma brabom na me ka kire no say me da na tumi bi ne me abeda into no so na wo tie TV ni radio nti say o tie na onya information bi se bi a obi wo ha o wo ho adura mama miska na metu ho anamo bebre me kono mama mi semra fa bedware ade na koso saa ntimra o yare 1 week nti 1 week no wu ye na busafo no kura nte ase because onye obi a wa yare ada ho ache oji this spiritual marriage no ene kumukunu no me pa cho omo fa chire ko hwehwe mu okay nti omo ko hwehwe mu no ene omo hu say yes to me na ne me beda no eno na ku be ma no eba wo so adi mfie sei me pa cho achew ebe from 20 years because tama mi see so no me what did you say me pa cho 45 years na chese odi 25 years na buy me pa cho achepa eba say na hu no nipa no yi nanim eba se bia bema bia me ne nanante ache na one me abehia say promise and faith e wo me life man kasa so obi a promise me so bema ma de me ne say promise and faith no de yinim say de be say nwoma na ye pese hunu say ade ne ba sen ene bambe no beda ekwa be ne fasto ba eba say me ni bema hia ena nti me sorry na me ho asai say de me ni me kru da say de me hu sane me no sa na me hu no nti me hu ni say to me no ne me nete because me da na say me no obi na da sa na me hu ade no say ade kro no ba hu nanim me hu nanim me hu nanim hu se say me hu ni say ase me former boyfriend bi a me ne nanante ache sa na me hu ni panenim tem bi obeba no fa me hu ni panenim baako ebi obi a me ne nanante ache obi a me nim no na to me ne me abeda sa na dia da eku mi sunsum kese ne say ewiase ye ma ne ye daachi na to me no so sa ware me man so ka ho to me no sa ware wo ma sa ware me man ka ho o ma ye say ye panta fu ma me man no mo ye 3 e ma ye say my 2 boys omo ye twins enti to me no ware o ma ni nyina me pa twan e me ma no nyina e me ma ni nyina me kura na me ni mo omo fi school ba ye no omo be ka kire me say omo da na to me bi ni omo abeda enti se ba ni so omo kwakọ ye exams ade e che omo be kwọ exams no na to me ni no omo abeda enti so classroom ho no ma ade a wasua ni nyina no na on kai na dwi nyina ye ne basa e na me ba kitwen so a me ba me de ni ba ye so no me wu na wonya 1 week no pe na to me na ne me beda no eni abofra ne beda ye hu ye me hu ye me hu ye ma me ma nye wo na o ka asase me ya ene wo ba no nim sankyere ne a waye no ofia ene akoda na dia waye ne no ano den nwumre yi me nkoda na ba ko ka kire me se o ka akoda na asem no ye dem ho na tumi na bada nim onim se na awia ebe din ben wanwa se e ma kura o mu wo fie ha no ye mema ekwadwo so kwa no bepie so o mu yam hye wo mo pa enso ne bucket wa no keka no em se odidi wie me dwon so no o bada nim de ade na ba beto das bienim metia no kura o fie me kura na yeso yenye abanwe asa yenye betesa metia akola no pa no we manim din on kan pie etia se mama me no ka no menyi na chenyi ma me nti sa sunsun na brebe no de ono beda anaju so bia hye me bono ade be chi no nipa na hye me se bi o kira me ma wade na enne ya anaju yo ne me ba beda yes ade na ne o se nipa de ma me no on fa ma me acha na say no aba bosome na wotwi bia nti na me ka say ebe tumi no ne me nete because me ye bibia enye yie bra me ti we ubisa me 1 million kra me nya bi ma enya rehosem eduru se abusuafo no hu se tumi e wado na ekumu kunu no omka se na kire wo omo de omo mama ne o
na baako wo mu a na me ne kapa ono na omuka so omukọ hwehwe mu aba no oba na bisa so omukọ hwehwe metesen to no no me be di nkomo se na me kru ka che me se o was spiritual marriage ana na me bisa so me kru de dabi o wa mo bibi so sa but na da ya me kru so ka che me ne se o so da ya se bia o ne me ba be hia na o ba me ho a na ne ho adwojo se da ye de na o ta ka che me pa se oda on ti ase se o so da ye se o ba me ho pa na ne ho adwojo ade na to aso sa enti ba me so ma dwen ko so se ene ne tumi na ene me beda no eno na ye papa ne sa enti obi kire ye baabi ma ye koye eno so sem na ye di bedware just say my nanti ada ma bread deliverance ben na ye mbo me ye bo me be 1 month me ho hwe na san aba na my bread enti o ma no mtimi ko school omo wo school mo boarding omo ba se no muka omo ba omo ka kire me so omo da na tumi bi oba bi ni omo abeda enti me ene na me da ache we because ni me fam no me ye bibia enye yie me ye bibia enye yie enti me man so ba be fa sa de we mu dia ene na me agasa me da ache we because me da na ade we ya se madwuma nyina hwe shop ekura me metimi akotra won kom be di me a sika kura me de be twaduane di kura me nya enso me ye dwuma obi enwura shop ho obi ama shop ho eno asa mete ho o shop ni me shop ke sie obi ama me to ade obi ama shop ho na mete ho wow na komo so de me ukunu no free mu mfie sei ni mpacho December ni 2 years eti me fan se kunu akura wa firim mpacho me me ma hia wo timi ka so opel mpacho mama ni biti etimi so opel ebi aseme pe but me ade na ha me no ho na madwen wo sa de ne be free me so wadwen no de wo ho se e be free so na mmom no be ma bia so pa woni na hia napen me mpacho da bi adenti ma mi timu sa se me nye sa be ma ka so opel wa utimi ka so opel ana wo gipene me gipene but na sam de da bi adenti na sam de ma mi timu sa adenti na ma utirim we ko be ma bia be ka so opel wa end results no eso no da no hu se o ba we kama ebika se bi opese one me beda but me aso na me ko ni nti no sa adwen no emma me tirim se me ntwe mpran na sese emma me tirim sa emma me tirim sa se wo bi anadwo emma obapa enti ekokoba ne se nipa kro no se wo hu no nam sa no a untumi enyire no untumi mitimi o the way ade ne be happen no ne ho oden che o wani be ba ho so no kese one wada wani be ba ho so no one wada obapa enti se wode enna sunsum no ene oda ewo sunsum no mu a na de be compare na ukun tiase honamu a de he na de pa eno de me ni be ba me ho so na me ho esane me sana me hu no me ni be ba me ho so na me hu esane me enti no se me de compare ni me kunu de ne de eno de me hu asa me hu esane me ena me ne se wo de sunsum de no hu sane no e ba honanim sane no a difference no unhu mbajo me hu ni bibisa de me hu asa me hu esane me but utimi say yo de kakra mami ye keka nyoma sia ni o bachai ba tutumu se ba ko be da che ba ko kwa bi so sunsumu de ne desen honam mu because omo taka omo ba ha omo ma ba omo ato omo nyina no omo taka se sunsum de ne ede se unya so se no ade ntina be ma bi aka so pewa no person no da wonte ase but me pese metwe mpransa na ma the same ma ye bibisa nipa ne hum na opem ya ofa mra kwanso no ware me a but me pese me ne be hia na me ne be ye bibisa enti sa adwene na wo mitrim mom ayo sa adwene na wo mitrim enti wo trimpo bi se sunsum na kumukunu o ma no papa wo trimpo bi se o sa awade a sunsum no betumi akumba ma no no kra na because ye call baby enti odifo ne ka kire me say ohun mi ano ka kire me say mami tumi na wo fie no eno ne kun ukru no enti say wanye ho adwuma wo san ware fofora ebe san happen the same to say the eye ukru na enti mi so pese asade ni free me so ansa na me ware kra na ma ware because bra obetra wiase
first one sunsun bi ekunu second one sunsun bi bekunu na wo kura mpotema won de be ka fa wo ho simple na obetena wi ase kura afa unye ninja bia wo abrabo ase wo ye di mo bia na de wo ko fa obi ana obi be wu eti mpese saade ni emfi me so na me na emfi me mane so because me man na me da se me man so fa we mu a na me da che we oh Obapa hen wakọ so kopa yaresa wantumi enya yaresa ni ba cho ye ko ye besi ko ba ko ye besi ko inchi eno ye ma ye semina ye di bedware me besi ko abri eno so semina ye di bedware yes na me kure na oti ba bia na o ka kire me na metu ho na mo se sade ni be fi me so akọ but still ni etia na tie tidie ne ye nyama wo me ba cho me nimu se mutimi fa so eboa nkrofo ma sade ni firi omo so ntina me ba mpese nyame fa mo so na sade we firi me so kura na me mane so ma me ho ntom because me bread do bra me brew me si ha no mu abaya fefefe sei ubisa me 1 million me nya bi ma wo dia na adaba na me bone sei bra na me bone sei me ba ha no kumase ha obi na ma me refer de fa ka so ye adwuma me ye adwuma na we ye de tua o manu so bra me bra na me kama sem me mani madam de nyame obehia no maka de me famu nyina chente me bani fi ni fi kro fan ko ya omo nkasa because nyame famu no maka ni nyina kire no obata me kura nkwara enti wo shop no wo hwa nyoma ewo mu a ebe duru be sai edoso ho ka be sai 200 ebedu because me onyu kura wa bonten wa meto enso nipa mma no mabeto nipa mada menya 50 Ghana na nsan ye sika bia ma me nsam biem 100 Ghana na menya ensan ye sika bia ma me nsam biem na de cha me ka se 2 million ne me dane se menya sika na bia me plan se menya sika de me de be ya sika ne nya ka me nsa pe na madwuma ye mi he enti sika na kasa be ka me nsa wie me ho de kopota me de sika ne be ye na sika na ye ba sa wo me nsam enti mi timu se 2 million ne me nete me ko ba bi me ka cha me se nipa na oye me ne wo me fie 2 million wo me fie na de no mantumi amwa wo hu sika na oje me no me nya o se George oje me 5000 me nya ohun mi ano ka cha me sa de na eyem ne ji ekunu wo gidie se betumi amanako da me wo gidie dodo wo gidie se asem penipa betumi amanako me wo gidie dodo kamemma me wo gidie pa